chief of staff wa askari wako tayari kwa mzungumzo sasa. Kabisa Jenerali Barebe. Bwana Barebe. Habari yenu? Jeshi ambalo sio jeshi la ukabila. Walipata vizuri? Walipata vizuri? Ili kuwatoa hiyo ujinga yote ambayo kishikita maweka ndani. Hiyo mambo ya ukabila, hiyo mambo ya kulepa, mambo ya kuiba raia, kunyanyasa raia. Hiyo ni yote. Kuua raia. Wengine mnaoa juu ya ukabila yao. Hiyo yote ili kuwaondoa ndani. Walipata vizuri? Umejiripoti kwa ndugu zenu, mmekamatwa na ndugu zenu Wakongomani. Msiwe na shida, walipata vizuri? So kama nasema mmekuja hapa ili kubadilishwa, lazima muwe na discipline. Muwe na nidhamu. Walipata vizuri? Walipata vizuri? Hakuna jeshi ambayo hana discipline. Jeshi la RC ambao ni Revolutionary Congolese, ambao jeshi ambao linakomboa hii nchi, komboa Kongomani. Tunataka baada ya mafunzo kidogo, baada ya kubadilisha, kuingizwe ndani, tukomboe nchi yetu, tukomboa Kongomani. Uko tayari? Ndio. Uko tayari? Ndio. Yuko tayari kula juu? Mwenyepo tayari kuingiza kwa RC Mugisha Kisekedi, mwendelee kuua raia, mwendelee kuiba, mwendelee kufuta banki, mwendelee kunyanyasa raia. Nataka kurudi huko mkono juu. Hakuna? Hakuna. Uko tayari kukomboa nchi yetu? Ndio. Uko tayari kukomboa Kongomani? Ndio. So mfuate maelekezo peke yake ya viongozi wa training na walimu. Muda kidogo kwa kuchukua weke kwa unit box tofauti. Ondoe hiyo uongozi mbaya ambao ipo. Ndio hiyo? Ndio. Uongozi wa Kisekedi lazima tuondoe. Ili raia wawe na amani. Ili tuwe na nchi ambayo inaheshimika. Raia ambao wanaheshimika. Tuwe na jeshi nzuri, jeshi la wananchi. Walipata vizuri? Ndio. Walipata vizuri? Ndio. Unapata chakula? Ndio. Unapata msende, unapata upate. Soketi tuwapatia mavazi ili mwanze training, viatu, socks na mambo mengine, mwanze mafunzo kidogo ili wanajeshi watoe hiyo ujinga hiyo. Hiyo ujinga ya Kisekedi hiyo. Baadaye mkomboe nchi yetu. Ndio hiyo? Ikaze mwese mudukurikirana, ndagira ngo nkugezeho ijambo Sultan Makenga yagejeje ku basirikare bashya bagiye kwinjiza mu gisirikare cya AFC M23 i Bukavu bakimara gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu. Yerekeje i Bukavu ndetse aho haritabiriye abantu benshi cyane bashaka kwiyunga n'iki gisirikare cya M23 mu rugamba rwo kubohoza igihugu cya Kongo. Ahangaha Sultan yatangiye abasuhuza, atumeze mute? Baramubwira bati tumeze neza afande. Arababwira ati iki ngiki ni igisirikare, ni igisirikare kitavangura ubwoko, ni igisirikare kitagira ironda bwoko, aricyo M23. Ati ese muneza amatwi? Arabaza ati mumeze mute? Nabo baramubwira bati tuguteza amatwi turakumva afande. Ati turashaka gukuraho ubuginga bwose bwa Kisekedi, ariwe uri ku butegetsi Felix Kisekedi. Ati turashaka kumukuraho ibyo bintu bye by'ivangura amoko,
ibyo kwiba abaturage. Ati ese namwe murabibona ukuntu agenda avangura amoko? Ati ibintu rero nibyo dushaka gukuraho kuko mwese muri abenegihugu. Ati ese muranyumva? Ati niba mwageze ahangaha mwese twaba tugiye mu rugamba rwo kubohora igihugu cya Kongo ari icy'abakongomani, ni ngombwa ko tugira disipurine. Yakomeje ababwira ati turashaka ko murangwa n'ikinyabupfura aho muri hose, kubera ko umusirikare ahantu hose ari arangwa na disipurine. Ati igisirikare cya AFC M23 ni igisirikare cyo kubohora abakongomani bose muri rusange. Ati turashaka kubanza twabaha amasomo, tubahe inyigisho, nyuma yo kubahindura tukabakuramo ibyo mwari musanzwe mufite mu mutwe by'ubuyobozi bubi, abaturage mufatwa nabi, bandi muhohoterwa. Turaza kuza none tubashyire mu bandi, nyuma yaho tuze gufatanya urugendo rwo kubohora igihugu cyacu, tubohore abakongomani. Ati ese muriteguye? Nabo bati yego afande, turiteguye. Mu majwi bishimye cyane, nabo arababwira ati abantu biteguye ngaho nimushyire ikiganza hejuru. Nyuma yaho arababwira ati abifuza kugumana na Tshisekedi mugakomeza guhotera abaturage, mukabagira nabi, mukanwa urumogi, ibiyobyabwenge, namwe mushyire amaboko hejuru. Ahangaha habuze n'umwe umanika ukuboko. Arangije arababaza bati nta n'umwe? Baramusubiza bati ntawe afande. Arangije arababwira ati ese muriteguye ko tubohora igihugu cyacu tukabohora abakongomani? Baramubwira bati turiteguye afande. Arangije arababwira ati ahangaha dufite abayobozi bo kubaha training bakabaha imyitozo, dufite abarimu. Nyuma yaho turaza gufatanya urugamba, tugende dukureho ubwo buyobozi bubi buhari ari bwo bwa Tshisekedi. Arakomeza ababwira ati ubuyobozi bwa Tshisekedi yewe ni ngombwa ko tubukuraho kugira ngo abenegihugu abakongomani babane mu mahoro, bagire umutekano ndetse nabo bahwe nk'abandi baturage b'ibindi bihugu. Ati icyo gihe tuzaba dufite igisirikare cyiza kandi buri wese azaba yishimiye giha abaturage umutekano, kikabacungira ibyabo ndetse kikabaha n'igihugu bishimiye. Mu gusoza yababwiye ati ejo turaza kubaha uniforme kugira ngo muze gutangira imyitozo, hari abarimu, hari abayobozi baraza kubafasha bahe trainings, hanyuma dufatanye urugamba rwo kubohora igihugu cyacu. Abantu barishimye cyane dore nguko uko bimeze i Bukavu.